سلاف رئیس تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کن. ایرو 7 سال سر شهید کرنا خباتکار مشعل تمورا در باز دبن. مشعل ورد الحرية يزهر بدمائك في الروح جحيما تشعل. خطیر آزادیه دریایک بوج حسکرن و مروواهی و آشتی پروریه مرووکی جدا بو سیاست مدارکی خودان کاریزمای که تایبت بو و کاری بو بجان خواه هر دم گنج جوانان بخواه گیره ده و خواه کرامت رسیک لسر دجمن و نحزین کردان بله لسر دجمن آزادیه بتواهی جوان بو جان سوک بو تیگهشتی و دولکم بو راستگو و بهیز بو بزاروکان را لیستگوان بو بمزنان را حواله خوبو و رزک مزن ججن و جواکی را دگرد لپاشوان پیش چاوکان جی نرینک کور و شارت بو. شهید مشعل تموج دایک بوی گند جنازیه یه سر به باجار دربیسیه و سال 1957 خیزانداره و باوی 6 زاروکایه. درچوی کولجا اندازیاریا چاندنیه سال 1908 ده سال 1988 ده جعالیه ده سلاتا بس و جکاری خواه وکو کارمند دکیری و بریه که فرمی هاته درخستن. ده سال 1972 ده تولی پارتیا یکی تیا گلری یا کردی بو کجبو دما 20 سالام بوی پارتی رما و گهشت آسته اندامتیا پولیت بیرویا همان پارتیه. ده سال 2000 ده مشعل بر خدا کار روشنبیری لگل هجمارک دجبرین سوریه و با آوایکی راستوخو بشداری ده کومیتین گشکرنا جواکا سویل ده کار کر و یک جه اندامین وان کومیدا بو. ده دهه و دوازدان جه سال 2000 دیدارگاه جلادت بدرخان یا روشنبیری دامزراند. هجمارک گوتار به هر دو زمانین کردی و عربی نیوساند سرباری چیروکن کرد جوانجي كلمة أخيرة آراء ومواقف وصدقية الباحث عن الحق في نفيه حق الآخرين هشاشة الواقعية صحة النهج في مسارات الانهيار قراءة في الأطياف والألوان ودو چیروکن دی بکردی بناوه دار سور و کاغذن جپرتوکن ولاد. دبیستو نهی هیوا پنجان ده جه سالا 2005 شپیلا پیش روژا کردی لسوریه دامزراند. مشعل ده 15 هیوا هشتان جه سالا 2008 و جعالی استخبارات اولهی آسمانی یا رژیم اسد لسریا حلب و کوبانه هاته گرتن او جی بتاوانا پیوندی لگل امریکا و شاندنا زانیاریان درباری وزارت بروانیه یا سوریه که او یکتنه بهانه یک بو جبو درخستنا مشعل جخبات آوی و هاته بگوستن جبو شاخ اولهی سیاسی یه رژیمه لشاما پایتختا سوریه و پشتره هاتی را دست کرن لپیش دادگه کدرونشتنا دوم ده یا دادگه بانک رو گوت هر کسک بانگا دیمقراطیه لسوریه بکه ده توان بار کرن. 11 هیوا پنجان ده جه سالا 2009 جبو دما 3 سال و نیوان فرمانا زندان کرنه لسر هاته فرز کرن کوه دمه مشعل گوت هر تش جبو ملت کرد آسان دبه کو دادگاه بعث تومتا لاواز کرنا هستینه تاوی و نیزیک بونج سروریا دولته و لاواز کرنا درونا دولتی و درست کرنا پرسکریکن طائفی و بلاف کرنا فتنیان جبو درست کرنا شرکی نافخویی و هاندان لسر شر طائفی بریا بچکرنا سوریان و هاندانوان لسر بکار آنینا چکان دیجی هف و گوهرتنا کیان دولته جعالی سیاسی و آبوری و او تاوان تنه بهانه یک بون جبو درخستنا مشعل جخباتاوی. نعم هي الحرية، نعم هي إرادة الحرية، إرادة الشعب، إرادة الصابرين، إرادة الطامحين، إرادة بناء المستقبل، إرادة صنع التاريخ المعاصر لسوريا الحديثة، سوريا المدنية، سوريا الكل الاجتماعي وسوريا لكل. دی پنج هیوا پنجان ج سال 2011 و جبو بیدن کرنا تفگران نرازی بونه یا کل سوریه بلاف ببو مشعل هاته سربست بردان. دی پنج هیوا پنجان ج سال 2011 و
و ji bo bêdengkirina tevgera narazîbûnê ya kolî Sûriyê belav bibû, Mişal hate serbestberdan. Ku ew yek mîna cejnekê bû û saya xwe berda bû li ser Qamişlokê û hemû bajar û bajarokên Kurdî. مؤسف جدا حقيقة يؤلمني أن يكون هناك من بين شعبي من يمد يده إلى طغاة وقتلة. Mişal berî serbestberdanê jî daxwaz ji hevalên xwe yên endamê şepêla pêşeroj kiribû ku tevlî şoreşa Sûriyê bibin û dakevin kolanan û piştî serbestberdanê jî û hîn rejîm li ser xwe bû, Mişalî ji kenalên ragihandinê re û li nav ciwanan û li pêş kamîran vexwend ji bo behêzkirina şoreşê û daxwaza hilweşandina rejîma Esediya Besî şûfînî kir. ديمقراطيين وسنبقى سلميين والديمقراطيين ولكننا نؤمن بأن الحوار وبأن السلمية وبأن الديمقراطية يجب أن يكون لها بيئة تحقق سلميتها وديمقراطيتها وجدوى حوارها، جدوى الحوار الذي يفتعله النظام والذي يتغنى به وهو بالأساس حوار مصحوب بمسدس وطلقة. Mişal herweha beşdarî divekirina çalakiyên Kongrê Hewarçûna Neştîmaniya Sûriyê diriya Skype de kir. Yeko li bajarê Stenbolê yê Tirkiye hatibû li darxistin. Şepêla pêşerojiya Kurdî yek ji damezrînerên Encûmena Neştîmaniya Sûrî bû û piştî damezrandina encûmenê Mişal dejbirê Kurdiye tekane bû ku tevlî emîndariya giştî bû ji bo nûneratiya şoreşa Sûriyê li civakan navdewletî bike. Beriya terorkirina Mişal komela Neştîmaniya Sûrî dibin navnîşana Eqîdetuna el-Hurriye ve Quwwetuna el-Kelime damezrand. Ya ku hejmarek ji kesayetiyên dejbir yên Kurd û Ereb li xwe digirt. Di nehê Êlûna 2011 de Mişal Temo raserî hewleke terorkirinê hat, lê ew hewil bi ser neket. لن ندعك يا بشار الأسد تسلم بما فعلت، فالمستقبل قادم وهو لنا. نحن لا نريد فقط إسقاط الرئيس بل نريد محاكمة الرئيس على المسائل. Di heftê heyvadehan ya heman salê Mişal Temo ji aliyê çar çekdaran ve ku tê pêşbînîkirin ku bi kirêgirtiyên rejîma Esed bin hat terorkirin û mixabin vê carê Mişal bû şehîdê Ghedrê. Wan çar çekdaran bi hêza çekan derbasî wê mala ku Mişal li gel kurê xwe Marsêl û çalakvana Kurd Zahîda Reşkîlo têda civînekê de bûn û Mişal û kesên pê re gulebaran kirin û di dema pêncî çirkeyan de reviyan ku Zahîda û Marsêl birîndar bûn lê Mişal şehîd bû. Terorkirina Mişal nerazîbûneke cemawerî li gel xwe anî li Sûriyê bi giştî û li devera Kurdî bi taybet ku bi hezaran xelk li Sûriye û Ewropa da ketin kolanan û daxwaza hilweşandina rejîmê û serokê wê Beşar Esed kirin. Di roja duwem de ji terorkirina Mişal xwepêşander bi dehê hezaran derketin li bajarên Qamişlo û Amûdê û Dirbêsiyê û tevlî cenazeya Mişal bûn ku cenazeya wan bû xwepêşandan û têde daxwaza hilweşandina Esed hat kirin serbarî mangirtin û gireva ku li Qamişlo û hin bajarên dî rûda ku hejmara xelkên ku di wê cenazeyê beşdarî kirin nêzîkî 50,000 kes bû. Çekdarên ewlehiyeyên rejîmê berê xwedan xwenîşandana cemawerî ya cenazeya Mişal û dest bi gulebaranê kirin û du xwepêşander şehîd bûn serbarî birîndaran. Xwepêşandanên nerazîbûnê li ser terorkirina Mişal Temo herwiha li hejmarek bajarên Sûriyeyên dî jî derketin mîna Laziqiyê û Encûmena Neştîmaniya Sûrî û Yekîtiya Ciwanên Hevrêzên Kurd û hin aliyên dî yên dejbir li Sûriyê rejîma Esed tawanbar kir bi encamdana wê kiryara terorîstî û wîlayetên yekgirtî yên Amerîka ew yek bi bilindkirina astê nearamiyê ji aliyê rejîmê de biriya armanckirina simbolên opozisyonê tawanbar kir. Rejîmê jî ji aliyê xwe de ew tohmet red kir û got ku ew yek bi destê grûpên terorîstî hatiye encamdan. Mişal wekû yekemîn şehîdên serkirdayetiya siyasî ya dîrokî ji opozisyona Sûriyê re û yekemîn şehîdên Qamişlo hat binavkirin. Şehîd Mişal yê ku ji bo wî welatiyên Qamişlo sînga xwe kirin mertala guleyên çekdarên Esed û tevî bombeyên rondikirêj û gulebaranê ji dû cenazeya wî ya pîroz ve negeriyan. Welatiyên Amûdê jî di pêşwaziya cenazeya wî de peykerê Hafiz Esed anîn xwar û cenazeya wî li şûna wî peykerî danîn. Her ew e
یەکۆ ببۆرینە ساڵان ji bîra millet nare dê her bimîne xetîra azadiyê. Mişal li gor kesên nêzîkî wî dibêjin ji gulê Yasemîn hez dikir û mîna gulava darek Yasmînan karî reh û şaxên rêz û hezkirina xwe di dilê her kurdperwerekî de biçîne. Şêrîn Kîlo. بله تماشاوان هیجان هاجی میوانداریا برز رضان شیخ موس سروک دستیا سرکردایاتی شپیلا پیشاروجا کرد لسوری کریه دم باش برز دم باش از گلک از من راپورتا و گهدار دکر راپورتا و باندورا گلک گرنگ ده هندوری مدا چاند سپاسیه گرم بو شیرین کیلو او حوالا میا بدنگه کی نازک او راپورت پیشکش کر و او راپورت براستی يعني هيسري مباراندن هوالكي مني وك مش على تمو سركردي ما قريبو براستي اف تشتكي قد سوريا بالتوايد انها تبو تشكرن او قريبو براستي شورشك ده هندري هر مروفكي كرده تشيبكي وهي ما او شورش بردوام بي اسباسيك قرم بو تلفزيون ارك دكم بو في رابورتي براستي رابورتك جهكي مظن اللي جم من قرت واصبح وردكم وجهكي مظن جم حمو تامشواني الكرد بقري باشه ما مستا حفصه لسر تروركرنا شهيد مشعل تموره درباز دبن قالوا هون واك شابيلا بيشاروجا كرد لسوريا وقاربو چه بلغين راستقينه دربار كوجرن راستقينه كوجرن حقيقي يه شهيد مشعل تمو بدس خوفا بينن براستي مخابن تانها تبا القادة دستي مدى تننا وما نكار يجي حتانها بدن مناسبكن كيبون ييغو اف في تاوانا هري مظن دجي شورشا سوري ودجي سركردكي كرد رابن از لغور روشا سوري بالتوايل لغور كردا بالتوايي والجور بشتي جا او بويري بشتي جو تيرور كرنا شهيد مشعل التمو او حموجي سدم بون ييجو براستي برزح بتبو تكاربي بجيوان بلقاها لأم تشتكي دبيجن كسكي جمع يا لأم خدت على دكاري ويدا عند ناسين از دبيجن براستي جي كيد بو تيرور كرنا مشعل التمو والجور انجاما تيرور كرني كذي بالا هر كسكي كردا دزاني ويجو افكار واف تاوانا هري مازنكرن ودستي عصابات بشار الاسد اوامر خرط دانا چکدارين پيدي گوكاربي في تيروري بكن بو بشترا قالك تيرور هاتن كرن هندري كردستان سوري دا جوان شهيد نصر الدين برهيك جوان قطنا محمود والي وبردوام كان افجالي كي جاليه دوا كشتنا سياسي ونحمود زانن هندري سوري دا دناف كرداد هذا دس بيكرن بدستي بككا وقت غابا عبد الحسن اغا هات كشتن لكوباني وبردوام كرنا فان تيرورا حتى ايرو بردواما كومكوجيا عامودي كومكوجيا كوباني او براستي اف حموجي كي انجام تيرور كرنا شهيد مشعل التموبون وبشتي وي وقت غافا بيدي دكاري دستي خديني سر هريما كردستاني بالتواي بتشكي ريجيما بشار الاسد افهمو انجام في تيرور كرنينا ما بس وي تيرور كرني او بو غاربن شورشا سوري هريما كردستان سوري دا راوستين غاربن بكوجن غاربن راماني مشعل التمو د ناف خورتين كردا فمرين لي ازبيجم ابتني نشان بلندن مظلن هر كسكي كردرا دناسي كيمش على التمو كشت لراماني وي تجاري ناين كشتن او رامان بردوام بن جم هر خورتكي كرد وجم هر كسكي كرد تي كسكي ولات باريزي كرد تي كسكي نتوي كرد او دزاني مش على التمو كيبو وسر بازاوي بردوام بده ما مستعم كارن فيبن كو پیاده لگور خفتن تا بگومان پیاده و رژیم او تو مدبارن ده درباره ترور کردن شهید مشعل تمو ده
از وید بیجم من گوت یعنی مگو او هفرز یعنی هفرزیک تنسیقك بتمامتي هبود نافبرا رژیم و چکدارین پیاده دا وجبد بن في استيدا ادبيجم او تيرور كرن هاتا بكارانين جبو فيجي كي از دبيجم بلكي يك جوان سدمي سركي بو يگو بردوام كرنا تيرور كرنا قلك چالك بانن کرد وقت مناویوان نشان دان توی ویرجی که افگرتنی سیاسی اویگو افگرتنی کو حتی انها چارنو ساوا نخویایا وکو بهزاد دورسن وک جمیل ابو عادل وک حفظ باطن کرد وقتان ها عبد الرحمن آپو حتی انها فؤاد ابراهیم او بون یگو بدست پیده هاتبون رواندن و تانها مصیره و نچارنو ساوا نزلالا و دبر ویدا ام دخوازن اشکره بکن ام ببیجن چارنو سا سیاسی دهریمان کردستانی دا بردوام کرنا دستهلاتیه پیدل سر هریمن کردستانی آلیکاریا چکین رژیم یک یعنی یک جشت سرکی و یک گوتینی بالاما که مشعل تمو تیرور کرد. باشه هست و هلوستن وی نتوین اجتماعی هروها شورشگری قالوا بو صدام ترور کرنا وی یان صدام دن هبون. از باور دکم یعنی وک حوالی شپیلا پیشروج وک هر وڵات پارێزێکی کورد دەزانێ مشعل تەمو چ قاسیب رامانی وی لە شۆڕژگەری هەبوون چ قاسی ji بۆ سووریەت نو ji بۆ کورد کاربن وەک پێکاتیک سەرەکی پێشە ڕۆژە سووری دەجی بگرن ئەف هەمووژی سەدە من سەرەکی بوون لێ ئەس بەهەوەر دەکەم سەدەمە هەری گرنگ ئەو بوو دەنگێ مشعل تەمۆ یێ بلند لە سووری بتەڤایی ئەو دەنگێ ها یێ گوت وڵاتی سووری دەبێژێ ئەس نەبتەنێ دۆزە کەتنە بەشار ئەسد دەکەم ئەس دۆزە دادگەهەیە وی دەکەم ئەف تشتێکی گەلێکی گرنگە گۆبێژن ئەف کەس دەوێت هەندورێ سووری دە نەمێنێت دەوێ وەرێ کوشتن ji بۆ ئەف نامە بگهێن هەر کەسێکی گۆ نماکار بێ بەردەوام بێت وی دەنگێ بلندە ئەس باوەڕ دەکەم مەبەست نەبتەنێ ژێ ئەو کاربن ترسەکێ جەم هەموو شۆڕژوانێ سووری چێ بکەن خواستن شۆڕەشە سووری هەرێما کوردیدا vەمرێنن بکوژن ji ber ئەو سمبۆلا خۆرتێ کووردا بوو ئەو سمبۆلا شۆڕەشە سووری بوو هەرێما کوردستانێدا ئەوی دکاری ڕۆلێک هەری گرنگ بلیزێ دڵەباتە شارە جەعدا کوردی و کۆلانی کووردا کۆرانی قامشلۆ هەموو باژارێک کوردی ئەوان ئەو برەنگێ بدەنگێکی بلند وەختێ بادکردن بە هەلوەشاندنا رێژیما بەشار الئەسەد بدەنگێکی بلند بادکردن بە سووریاکەن و هەموو سەدەم بوون گۆ دخواستن وی کەسیژ لە پێشیا پرۆجێ خوا هلێنن بەردەوامکردنا پێدێ و دەستهلاتیا وێ لەسەر هەرێمێن کوردستانێ و کوردستانە سووری خستە قۆناغەکەنوودا و کورد خواستن شۆڕەشە سووری دوورکەون ئەف هەموو سەدەم بوون یێگۆ تیرۆرکردنا سەرکردێمە مشعل تەمۆ دووسەیە شەهید مشعل تەمۆ گەلو وا ڕادەستی ئالی ناودەوڵەتی ڕێخستنی مافی مرۆڤان کردنە حتا نەها ئەس دەبێژم ئەو دۆسە کەتیە ناو دەستی هەموو ڕێخستنێ مافێن مرۆڤ دەجیهانێدا و هەمووژی دوێ خەبات دەکەن ناس بکەن چه هەندورێ چێ بووە نەبتەنێ ji بۆ شەهید مشعل تەمۆ ji بۆ هەموو کەسێک گۆ هاتن تیرۆرکردن بە دەستێ پەیەدێ و رێژیمە بەشار الئەسەد و یێمەی سەرەکی ئەوانها یەک خۆستەکە ئۆنێمە وەکە کارێکی هەری گرنگدانیە پێشیا خوا دەما وەرێدا گە ئەم کارە بن کۆمیتێک ji ئەسایین کورد وەرێ چێکردن گۆکارە بن کارێکی خورد بکەن ji بۆ vê دۆسەی جاردی vەکن و کارە بن برەنگێکی بدەنگێکی بلند بدن ناسین کی بوون یێگۆ ئەv تیرۆرکردنا سیاسی هەرێما کوردستانê de çê dikirin kî bûn yêgo xwestin dengê bilind yan nerîna diduwa di Kursana Sûrî de bikujin ez bawer dikim di dema pêş de em ê karibin bi roleka herî giring ji bo vê dosê kar bikin. Pirsa min ya dawî ew e ku gelek rexin li we têne kirin ku di dema Şehîd Mişal Tumo yek partî bû yek şepêl bû niha bûne çar alî gelo sedemên veqetandin û cudabûn çi ne? Ez ji bo vê tiştî ez dibêjim her kes xwedî mafa û
هەموو کەس مافدارە وەختێ گۆمەرەخن بکێ و هەموو ژی ڕاست دەبێژن گرنگ بوو ji بۆ شەهید مشعل تەمۆ ئەم بکاربن ڕێبازاوی بپارێز ئەم کاربن پارتیاوی یەکیتیاوێ بپارێزن ئەس بخوا بەری هەر کەسی و لەسەر تلڤیزیۆنەوە ئەس دەبێژم ئەس وەکە لێڤەبەرێ شەپێلا پێشەڕۆژ پشتی مشعل تەمۆ ئەسخوا گونهکار دەبینم من نکاری بوو vê yekîtiyê biparêzim min nikarî bû ez yekîtiya rêbaza مشعل تەمۆ li gor وەک دهاتە خواستن لەسەر خاکێ ئەس بپارێزم لێ ئەس سۆز ددم گۆ ئەس دەما پێشدا ئەس کارێکی بکەم ji بۆ یەکیتیە شەپێلا پێشەڕۆژ و ئەلسەر vê تلڤیزیۆناخوا ئەس دەنگێکی بلند بان دکەم هەموو هەڤالێما یێگۆ ئیرۆ نەب پارتیا مەدەنا کاربن ئەم پەڤرا ڕوونن کۆنگرێکی بتەڤایی و ئەم هەموو هەڤالی ویل هەفتوو ڕوونن و ئەم کاربن پارتیاوی بیەکن و ئەس ji بۆ vî tiştî ez vê hişkeret bêjim ge ez bibim sedem di na yekîtiya vê şepêlê ez musteedim weka leşkerekî nenas di hundirê vê şepêlê de kar bikim û ez alîkar bim ji bo vê yekîtiyê heta dawî û ez di vî wextî hada û di vê roja hayî roja yanî gelkî zehmet li cem her خۆرتێکی کورد نەخاسم جەم هەڤالێ شەپێلا پێشەڕۆژ ئەسلاڤن گەرم دشێنم بۆ شەهیدا ساغ زاهیدا ڕشکێل و مارسێل تەمۆ و ئەس دەبێژم ئەم بوەرەنە و ئەمێ سەر ڕێبازە شەهید مشعل تەمۆ بەردەوام بن ئەس دخوازم دتشتا ئەس بدم دیارکردن سەر تلڤیزیۆنە ئارک ئەس دخوازم بێژم gelek جارا tiştin tên gotin dibêjin مشعل تەمۆ بهتر سووری بوو نە بهتر گۆ کورد بێ ئەس دخوازم vê bibêjim مشعل تەمۆ di wextê goragihandina Şamê çêbû di berî girtina wî qebûl nedikir herî ragihandina Şamê ji ber nika ragihandina Şamê pirsa Kurdî weka pirsa milletekî ser erda Kursana Sûrî nedidît ya diduwa di kongirê ewil da yêgo enqaz hata darxistin li Şamê wextê gava Heysem el Malih nerînek nedurist ser Kurda got got em parçekin şoreşa Sûrî lê ticarî em tenazul nakin ji mafê milletê Kurd ji Kursana Sûrî em dibînin îro şehîd Mish'al Tem û tim dixwast lêvegerek Kurdî hebe û wan tim û tim didît lêvegera Kurdî li cem Serok Barzaniya neb tenê îro çilo lêvegerek şîara û ji sina alemê tev de çê dibe ew wî dixwast lêvegereka Kurdî hebe û ew lêveger em Kurd tev de dibin wê lêvegerê de karibin helwestê xwe bêjin û karibin rastî karekî ceddî ji bo netewa Kurd bi tevayî bikin. Gelek spas bû berêz Rezan Şexmû serokê desteya serkirdatiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê gelek spas bû zaniyariyên te. Kaderekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje ku çareserkirina doza Kurdî li Sûriyê bi rewşa Sûriyê ya giştî ve girêdayî ye. Partiya PYD ji şikestin û ezmûna Efrînê fêr nebûye. کادرێکی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دبێژە چارەسەرکردنا دۆزا کوردی سووریێ bi rewşa Sûriyê giştî ve girêdayî Partiya PYD jî jişkestin û ezmûna xwe li Efrînê hînfêr nebûye. Umar İsmaîl endamê Encumena Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di çarçoveya beşdariyê di bultena Arkê de derbarê çareserkirina doza Kurdî Sûriyê çawaniya çareserkirina wê got ku Sûriya nmûneya welatê bêkêr e û hemî terorîst û hêzên li ser xaka Sûriyê bazirganiyê bi xwîna welatiyên Sûriyê dikin. Kadrê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got jî ku Encumena Niştimaniya Kurdî Sûriyê nikarîbû di demên borî de wek şandeka serbixwe di civînên navdewletî de derbarê pirsa Sûriyê beşdariyê bike. Partiya PYD jî jişkestin û ezmûna Efrînê fêr nebûye çareserkirina doza Kurdî li Sûriyê bi rewşa Sûriyê ya giştî ve girêdayî ye. İsmaîl sarbar kir û got jî got vê derbarê de Efrîn baştirîn nimûne ye. Ne welatên zêlhêz û rêxistinên navdewletî yên bi mafên mirovan ve girêdayî bi şêweyekî rastaqîne ronî avêtin li ser binpêkirinên derheqê Kurdan tên kirin. Ew yek tê bi wateya ku hemî binpêkirinên derheqê Kurdan li Sûriyê bi giştî ronî li ser wan nayê avêtin wekû tê xwestin bi karê xwe jî ranabin. Derbarê rêkeftinên navdewletî yên girêdayî Sûriyê İsmaîl tekez kir ku rêkeftinên navbera Amerîka û Rûsyê ew ê bêne cîbcî kirin. Diriya rêkeftinên her du welatan de Tirkiye derbasiya Efrînê bû. Rejima Esed kirina ezmûnekê de daxwaz ji Esed hat kirin ku milîsên Îranê û çekdarên wan ji Sûriyê derxîne. Serbarî ku Tirkiye jî dixwaze derbasî rojhilatî Feratê jî be û ew yek wek qûnaxeke pir zehmetê. İsmaîl amaje bi rewş û rola Kurdan kir û got
وەک ملەتێ کورد لە ڕۆژاوایە کوردستانی مەهێوی دکرد ku انەکەسێ dijivînên navdewletî de wek şandeke serbixwe ji bo çareserkirina pirsa Kurdî beşdar bûbaye. Met got jî ku enekesê dikarî sûdê ji kadr û pisporên Kurd yên di nava refên enekesê de kesayetên Kurd yên xwedî ezmûn û pisporî bike di nava destê de. Heroha İsmaîl amaje bişkestina peyedê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê piraniya deverên din ker û got welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji xwe re digotin piştî wê ezmûnê peyedê dêl xwe vegere û dev ji kiryarên xwe berde û dê dest bi vekirina rû peleke din bike hemî revandî û girtiyên Kurd yên tevgera siyasî li Kurdistana Sûriyê bi taybet xebatkar û alîgirên enekesê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji zindanên xwe serbest berde. Dê berê xwe bide tevlîbûna desteya enekesê ji bo çareserkirina doza Kurdî bi hêzên navdewletî re lê ew yek nehat kirin. Türkiye di gefa kontrolkirina Rojhilatê Çemê Firatê de berdewam e û tegezî li ser têkbirina çekdarên bi ser peyedê ve dike. Ji aliyê xwe ve serkirdeyên Kurd jî dibêjin eger Türkiye li hevatineke navdewletî bi dest xwe anî di wê demê de wê gefên xwe bicî bike. Bi taybetî piştî egera rekeftina Idlibê di navbera Tirkiye û Rûsyê de bi ser ket. Merem û armanca herî pêşî ya hikûmeta Tirkiye di dema dawî de têkbirina çekdarên YPG yên bi ser peyedê ve li Kurdistana Sûriyê û bi eşkere berpirs û serkirdeyên Tirkiye gefên ji navbirina YPG û PKK li Kurdistana Sûriyê û her derekî lê bilavin dixwin û di serê wan de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan sûz dide ku ew ê Rojhilatê Firatê û Menbic kontrol bike û çekdarên peyedê jî ji nav bibe. Terör eylemlerinde bunları kullandılar mı? Em ê yekîniyên YPG ji nav bibin û em ê êrişê bingehên wan li Şingalê û Qendîlê bikin. YPG û PKK yekin û her du jî terorîstin û ew niha tonalan li derdora min bicê durust dikin. Kolana tonalan û durustkirina xendeqan li derdora bajarê Menbic û dêrika Hemko gelek hizr û ramanan tînin holê ku pêşbîniya herî xwe ferz dike ku wê şerek were rûdan li deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê wekû çawa Efrîn ji aliyê hikûmeta Tirkiye û grûpên çekdar ve hate kontrolkirin bi taybetî piştî ku çekdarên peyedê xendeq û tunel durust kirin li derdora Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Di vê derbarê de Mustafa Cuma endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji arkêra ragihand ku Tirkiya nikare tu destwerdanê bike eger razîbûna Amerîka yan jê hevpeymana NATOyê wernegire. Ez bawerim wê Tirkiye nikaribe tişkî bike li Şerqê Firatê illa ku kengî yanî wek îcazek jê re hebe ji alê NATO ji alê Amerîka hetanî Rûsya dibe razî ber ser vî mewduî ez ji bo wilo dibêjim yanî mucerred tehdidatin ji alê Tirkiye wê wilo bimîne niha tu îmkaniya ku Tirkiye karibe têkeve Şerqê Firat nîne bi rastî. Ji aliyê xwe ve İbrahîm Birro endamê Ofîsa Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê ji arkêra ragihand ku eger Tirkiya li hevhatineke navdewletî bi dest xwe ve anî wê gefên xwe bicî bike û bihaneyên wê jî li Rojhilatê Çemê Firatê hene. Berî niha jî demekî demakî nav Tirkiye û Rûsya xerab bû ji bo ketina ji bo xistina tayara Rûsî paşiyê Tirkiye hinekî têkiliyê xwe bi Rûsya re gelekî baş kirin. Gelek tişt Tirkiye wê demê gotin û kirin. Yani derbasî Dir'î Furat çêkirin, dûrê meselê Efrînê jî bûn û aniha tîfaqekî bi Rûsya re ji bo Idlibê jî kirine. Aniha Tirkiye karekî dike tiştê gidna wan û Amerîka çêbûyê hinekî li hevhatina bikin. Destpêk ew wê ji meselê Menbic heger bi serî bibe Tirkiye hewl dide gil deverên din jî têkiliya bi Tirkiye re bi Amerîka re bikin û dibin mehneyê hebûna PKK yan jî dibin mehneyê parastina Türkmana yan Araba li deverên din. Misli Mihemed endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya eşkere kir ku nedore eger rêkeftina Tirkiye û Rûsî li Idlibê bi ser bikeve her du welat Idlibê radestî rejîmê bike beramber ku Tirkiye derbasî Rojhilatê Firatê bibe. Piştî razîbûna Amerîka.
بله سوریا شخوا ام دزانن وک هرمین سوری بون هرمنا داین استاندن یعنی جبر هوا یعنی مقایدات او مقایداتنا یکو سوریه تشکرن فلان باجارا لهمبر فلان باجاری یعنی اف حالات سوریه دا هیا یعنی دهندر و حاله دا جی دوکو چارمهان را او پروژه ادلبه بسریب به الهفده کرنا یعنی نه غریبه کو ترکی و سوری بیجن که ام ادلبه تسلیمی رجیمه بکن مقابلی واجی برانی روجهلاتی فرید ترکی تیکه لهماج به گشکی بیتر بنهراندنا من از دبیجم روجهلاتی فرات تکس و نکانه به تیکه الا بچرا کسک جالی امریکا دا گلو ترکیه و روجهالات فرات کنترل بکه و گفن خواه بجی بکه گلو چارنویسا روجهالات فرات و وکو چارنویسا عفرینه به تایبەتی ڕێژەیە عەرەبان لە دەڤەرێ gelekî bilind e gelo proja Amerîkî radestkirina deveran ji bo Tirkiye gelek pirsyar bêbersivin û tinê pêşeroj wê niyazên Tirkiye û Amerîkî û Rûsî li ser xakê eşkere bike. Zêd Hesen Ar Bisadan malbat li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li benda vegera gundên xwe ne û dema berê xwe didin grûpên çekdar û berpirsên Turkan ji wan re dibêjin ku hîn gundên wan neamade ne û ta niha nahêlin vegerin gundên xwe. Bi sedan ji malbatên Kurd yên Efrîna Rojavayê Kurdistanê yên ku ji deverên derbederiyê vegeriyana Efrînê li benda bijrandina vegera gund û malên xwe ne. Li gor jêderek taybet ji Efrînê ji arkêre ragihand. Bi sedan ji malbatên Kurd yên Efrîna Rojavayê Kurdistanê yên ku ji deverên derbederiyê vegeriyana Efrînê li benda bijrandina vegera gund û malên xwe ne. Li gor jêderek taybet ji Efrînê ji arkêre ragihand ku bi sedan malbatên Kurd li hêviya bijrandinê ji grûpên çekdar û berpirsên Turkan e da ku karbin careka din vegerin gund û warên xwe û ji ber wê yekê neçar dibin li cem kesûkarên xwe li navenda bajarê Efrînê yan gundên derdora gundên xwe bimînin. Jêderê hiroha da zanîn ku dema ew malbatên ku neçar bûne li navenda bajêr bimînin berê xwe didin aliyên berpirs da ku bijrandina vegera gundê xwe bînin. Grûpên çekdar û berpirsên Tirkiye bihaneyên cuda cuda ji wan re derdixînin wek hîn gund nehatiye paqijkirin yan gund wek xaleka leşkerî hatiye ragihandin û hin bihaneyên din û ji çend heyvan de ew li cem kesûkarên xwe ne. Derbarê derketina malbatên Ereb ji Efrînê jêderê tekeskir ku gotegotek heye. Dibêje ku malbatên Ereb yên li şûna Kurdan de hatin bicihkirin di 15 meha sala 2018 de wê derkevin. Lê di heman demê de li gor axaftina jêderê ku ji destpêka derbasbûna Tirkiye û grûpên çekdar gelek gotegotên wisa derketine û ta niha neketina warê cîbicî kirinê de. Lê hejmarek ji malbatên Ereb ji ber rewş û sedemên cuda vegeriyan gundê xwe li Idlibê û hin ji wan vegeriyana Ghûta. Bi hezaran ji malbatên Efrînê ji ber şer û pevçûnan reviyan derveyê herêmê û tevî beşek ji wan vegeriyan Efrînê lê ta niha hejmarek mezin ji malbatên Kurd li hêviya vegera gundên xwe ne. Encumena Xwecehiya Navenda Bajarê Efrînê di pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji bo welatên Kurdên Efrînê û derbedaran re berdewam e. Nivîzgeha hawarçûnê de Encumena Xwecehiya Efrînê li ser rûpela xwe ya fermî ragihand ku di her sê rojên borî de madeya nan li ser welatên Efrînê li navenda bajêr hate belavkirin. Nivîzgeha hawarçûnê her wiha serbar kir ku ew alîkarî bi piştevaniya rêxistina IHH hatiye belavkirin. Li Efrînê rojana binpêkirên grûpên çekdar yên ku li Efrînê dimînin têne tomarkirin. Bê ku rêgirî li ber wan binpêkiran bi şêweyekî rastaqîne û tund bêkirin. Herî dawî jî welatiyekî Kurd piştî desteserkirina mala wî ji aliyê çekdaran ve jiyana xwe ji dest daye. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê rojana binpêkirinên grûpên çekdar yên ku li Efrînê dimînin li deverên cuda cuda têne tomarkirin. Bê ku rêgirî li ber wan binpêkirinan bi şêweyekî rastaqîne û tund ji rêxistinên mafê mirovan û welatên navdewletî yên ku dikarin bersiva wan bidin
bi dawî bînin bêkirin. Lê ji ber ku tenê bangên welatiyên Kurd bêguhdayaneka rastaqîne li wan tênerîn têne bi paşguh xistin gelek çekdarên piştî dagîrkirina Tirkiye û rêkeftina Rûsya û rejima Esed çekdarên deverên din ji Sûriyê ku ji deverên xwe hatine derxistin li Efrînê niştecî bûne. Kiryarna metirsîdar û dûrî mirovatiyê dikin. Êdî nanê xwe ji revandin û dizî û talankirin, desteserkirina malên Kurdan û daxwaza pare û fidyeyan dixwin. Herî dawiyê jî yek ji wan binpêkirinan li gundê Meydan Ekbisiyê ser bi navçeya Raco ve Rûdaya. Li gorî gorîxistina mafê mirovan li Efrînê roja şemiyê şeşê meha dehan belav kiriye, welatiyekî Kurd bi navê Remzî Hesên Xemîs ku ji gundê Meydan Ekbise mala wî ji aliyê serkirdeyê grûpa Feyleqirrehman ve ku bi navê Ebu Murhef el Homsî tê naskirin ji demekê ve hatiye desteserkirin. Lê asê maye gelek caran Xemîs daxwazê kiriye ku ji mala wî derkeve lê serokê çekdarên Feyleq Şam ew yek red dikir. Her li gorî heman rêxistinê daye xuyanî ku el Homsî gef li welatiyê Kurd dixwar û malên derdora wî jî birayên xwe û xizmên xwe yên ji badiyeya Homsê derbideriya Efrînê bûne bicî kiriye. Wekû merc da ku ji mala Remzî Hesên Xemîs derkeve daxwaza gelek pareyan dikir ku Xemîs qet nikarîbû wan pareyan bide û dabîn bike. Serbarî ku gef lê hat xwarin bi tometa ku kurê wî Hemûda tevlî partiya PD bûye daxwaza redestkirina kurê wî jî dikir. Tevî ku kurê wî Hemûda ji berî ku ew çekdar li gel desteserkirina Tirkiye ji Efrînê re derbas bibin ji ber leşkeriya neçariya PD reviyabû Tirkiye. Lê kurê wî dikirin hincet. Ji bilî ku welatiyê Kurd ji gundê xwe derneketibû, ji dema ku mala wî hatibû desteserkirin li ser dirajahiya wê demê nikarîbû derbasî mala xwe bibe. Di encamên van kiryar û fişaran de Xemîs qehreke mezin xwar û rastî krîza dilhat. Jiyana xwe jî ji desta. Lê tamara sîmên cenazeta wî çekdarên Feyleq Şam nehiştin ku ji mala ku têde dima derkeve. Her di vê derbarê de li gorî ku çalakvanên Efrînê belav kirine, welatiyekî Kurd bi navê Xessan Omer Fewzî jî yê ji gundê Badîna ya ser bi Efrînê ve piştî du mehan ji revandinê ji aliyê grûpên çekdar ve yên lê deverê dimînin. Roja înê serbest hatiye berdan û gihiştiye mala xwe. Ev e demeke dirêj e piştî derbasbûna grûpên çekdar bi giştî bo Efrînê û dagîrkirina wê gelek welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve tên revandin û eşkence kirin û daxwaza fidye û pareyan ji malbatên wan beramberî serbestberdana wan tê kirin û gelek malên welatiyan hatine desteserkirin serbarî gelek binpêkirinên din jî. Welatiyekî Kobaneyê Rojavayê Kurdistanê ku karê ajukariyê dike ji aliyê du ciwanan ve rastî lêdana kêran hatiye û bi tundî birîndar bûye. Li gor ku hin çalakvanên Kurd kurta vîdyoyek di torên civakî de belav kiriye, ajukarekî Kurd yê temen mezin behsa hewla kuştina xwe dike ku du ciwanan ku yekî ji wan gotiye navê wî Fadil e, roja înê êvarê jê xwestine wan ji Kobanê bigihîne bajarê Qamişlo. Lê birê de bi bihaneyekê ew rawestandine û dane ber kêra. Lê bi hatina otomobêleke din ew ciwan reviyan û welatiyê navborî ji mirinê rizgar bû. بابا أزهر ماذا نعم وكرمه بالمسجد خمسة ترى يريد بلا أزهر أزرابهم سوابهم شو ما كوزي حبارون موزود كيكي مرة قوبو نظام مرة خبوهيري عن نورم دور بقرية عن شنه باجيس چارشي يسكي چارشي قول ركبه قول ركبه هم هر هم ركبه هم ركبه چون هم چون مگودگاری چیه کار تکو چیرا منه لعامودی او قیصری نه او قیصری کری اسی همه جنا من الور اسی هرم مو متلور نانی ندیه و ازش مندی حسی هنگامه لمویا که مندی حسی هنگامه لجمع مندی ما جمع کوری خلوه هم کوچه انگو جمع عبدوه مو عبدو قربون اول چند روزن روزنامه‌وان سعودی به نام جمال چاشقجی وندایا و تو زنیاری لسر جهوی تننه ددمه که ده که ترکیه سعودی بکشتن وی تو مدبار دکه
ئەڤە پێنج ڕۆژن لەسەر وەندابوونا چالاکڤان و ڕۆژنمەڤانê Siûdiyê bi navê Cemal Şaşeqcî ku derbasî Konsulxaneya Siûdî li Tirkiye bû û piştre wenda bû û tu zanyarî tanha li ser wî û cihê wî nehatine diyarkirin. Li gorî zanyariyên got hatine belavkirin, Cemal Xaşeqcî di didûyê vê mehê de derbasî Konsulxaneya welatê xwe li Tirkiye bû ji bo hindek tedabîrên taybet bi jiyana wî. Got destgîrana wî jî li derveyê Konsulxaneyê li hêviya wî bû. Piştre mala ragihandkarên Ereb li Tirkiye ragihandin got peywendiya wan bi Xaşeqcî re hate birîn piştî derbasbûna wî ji bo Konsulxaneya Siûdî. Destgîrana wî jî ragihand got karmendên Konsulxaneyê jî re gotin got ew ji Konsulxaneyê derket tevî got ew li hêviya wî bû û ew nedî demê got derket. Konsulxaneya Siûdî li Tirkiye desisiyê mehê de ragihand got Xaşeqcî nel cemûane lê li beramberî wê serokatiya Tirkiye tekez kir got zanyariyên wan dibêje got Xaşeqcî li nava Konsulxaneyê ye û Wezareta Derve Tirkiye daxwaza balyozê Siûdiyê li Enqera kir. Di pêncî heyvê de Emîrê Siûdî Mihemed bin Selman tekez kir got Xaşeqcî ji Konsulxaneya welatî wî derketiye û diyar kir got ew ê rê bidin berpirsên Tirkî ji bo got derbasî Konsulxaneyê bibin û li Xaşeqcî bigerin eger bixwazin. Ajansa Reuters li ser zarê polîsên Tirkî ragihand got wendabûna Şaxeqcî pîlankirî bû û diyarkirin got navborî hatiye kuştin û termî wî hatiye veguhestin ji bo derveyê Konsulxaneya Siûdî. Cemal Xaşeqcî ji dayîkbûyê Medîneyê di sala 1957 de û hate naskirin bi rexnên wî li hikûmeta Siûdî. Got herdem rexne li hikûmeta Emîr Mihemed bin Selman dikir û sozên wî her wiha girtiyên di zindanên hikûmeta Siûdiyê de. Xaşeqcî ragihandin di zankoya Endiyana ya Amerîkî de xwend û piştre bû peyemnêrekî bi navûbang piştî serkeftina wî di şopandina krîzên Efganistan û Cezayir û Kuwêt û rojhilata navîn bigiştî. Belê temaşevan hêja bi vî awê em giştin dawiya bultana xwe dubara ser nûçe.